And now the end is near. Moje pitanje glasi malo drugačije. Koliko je stil i vanština važna za vođenje jedne zemlje i za uspješnost jedne politike? Za zavođenje apsolutno važno. Ja nisam orijentiran u tom pravcu. Možda bih mogao poboljšati malo taj dojam i tu sposobnost, dobro, ali nisam orijentiran na to. I dozvolite jednu temeljnu razliku. I u teoriji i u praksi postoje više vrsta političara. Ja nisam i ne želim biti autokratski stil političara. Ja jesam i želim biti jedan demokratski karakter političara koji nije popio svu pamet svijeta, ne traži da svi trče oko njega, ne traži da moji suradnici imaju prije svega jednu vrlinu, a to da budu poslušni, pa i da preuzimaju na sebe odgovornost za moje greške i moje gluposti i tako dalje. To nije moj stil, niti ono na što ja mogu pristati. I napokon ja mislim da problemi jedne zemlje ne mogu, to su općine, riješiti ljudi koji odlučuju i razmišljaju umjesto drugih. Ma koliko odlučno djelovali, strašno važno je okupiti ekipu i tim ljudi oko sebe. Ja se ne stidim reći da tražim ljude koji su za mnoge stvari pametniji od mene. To je koncept kojega ja nudim nasuprot jednom relevantnom i postojećem drugom konceptu političara. Kada jednom dugogodišnjem predsjedniku jedne jake stranke dozlogrdi i kaže sad je dosta, nek dođu neki novi. Dogodi li se to ikad? Pa meni će se dogoditi, u svakom slučaju vrlo brzo. Želim otići u mirovinu kad sam u naponu snage. Jako se dobro sada osjećam i psihički i fizički. Molili su me moji da to javno ne govorim. Što sam imao reći o tome, rekao sam. Rekao sam da je ovo moj posljednji mandat. Evo, ispričavam se što sam morao to ponovo reći. Preskočiti. Dobro. Jeste li 2003. razmišljali o tome da odustanete od svega? Jesam. I? Jesam. Čak sam imao jedan dobar projekat oko jedne knjige. Imali ste nekakvu poslovnu ponudu, da odete iz politike, uhvatite se drugog posla? Da pokažem okolnosti vlasti 4 godine iz naše perspektive i da razjasnim neke stvari koje možda nisu poznate. No, zanemarili smo stranku tada na vlasti, morao sam na neki način barem dug stranci vratiti. 2 mjeseca sam obilazio stranku. Suočio sam se sa problemima. Da li vam smeta kad danas oni ispadaju veći Hrvati od vas koji ste 90. raspisali višestranačke izbore i to pod prijetnjom generalštaba? Pa znate što, prvo znam da mnogi građani ipak se sjećaju tog dijela povijesti i da ne nasjedaju ovim naknadnim interpretacijama i podmetanjima. To je jedno. Drugo, pa ne bih rekao da čovjek uživa kada vidi kako se falsificira ovaj novi dio povijesti, ne bi li danas neki akteri izgledali ljepše nego što su onda bili. Gledajte, neke stvari smo napravili u vrlo teškim okolnostima i nismo tražili zasluge. Izgledate vrlo besporočan, evo ja sam rekla u prilogu zakopčan, a vi zapravo igrate tenis, slikate, obožavate vina. Volite crna vina, volite društva, a nekako ispada kao da ništa od svega toga ne postoji, osim SDP, nekad prije SKH. Pa nije tako, normalno. Možda sam malo previše ozbiljan kad javno djelujem. Ja ne volim praviti od sebe showmana. To ostavljam za moje privatne sfere. To je moje poštivanje ljudi sa kojima komuniciram i pokušavam govoriti o tome što napraviti danas ili sutra u Hrvatskoj. Ja ne bih htio da ono što imam o tome reći nadoknađujem showmanstvom. Taj stil prepuštam drugima. Ali saznala sam da su u Slavonskom Brodu slovili za frajera koji je nosio traperice, dosta pio, čitao američku literaturu i slušao Elvisa Preslija. Molim vas, pa neke stvari ćete raditi kad ste mladi. Što je rekao jedan drugi, za mene vrlo cijenjeni političar Willy Brandt. Ako ne radite te stvari u mladosti, pobenavit ćete u starosti. Treba sve u svoje vrijeme.
Priznajem, da, bio sam dio te generacije koja je bila jako radoznala, a ipak smo imali dovoljni dijapazon slobode u tadašnjoj zemlji da su nam te neke vrijednosti bile dostupne. Da, moj dio generacije zasićen je bio literaturom koja se tada nudila od naše domaće nacionalne do ruske. Koja je bila odlična. Tražili smo i modernu, suvremenu literaturu. Čitali smo Joycea, Faulknera, na primjer, i tako dalje. Zbog Joycea sam dobio u povijesti gimnazije najslabiju ocjenu, -1, jer sam govorio nadahnuto, nadam se, osnoviđenjima gospođe Bloom, to je ono zadnje poglavlje u Ulixu. Pošto je ono malo lascivno, direktno, otvoreno, bio sam i ja nešto više nego što je tada bio dozvoljeni kriterij dozvoljenoga. Ali dobro, to su tempi passati. Što toga sam zaboravio, ali u svakom slučaju ni toga se ne stidim u svojoj povijesti. Yes, it was my